nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake rairaki. Andu tali tawali mundu warra na radio fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio fijuan. Bula nalango peni, waktu tiga batulu lomba, andu tali tangana warra na radio fijuan nanto bibi. Na radio fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na vakaleleka ni nonde tukutuku na mbongi ndai kere na nonde lilu ni mate ni tu vorenge mani marama na beto koni na kiana tigibuta gina boseka ni UN Oceans Conference ena singa ni mataka ena nona bositiko ena nona songo ni Oceans Festival voreta ko mani marama ni ndondo lumenda na beto koni ena sasanga yang ongo ye tukuna na nonda mata kina matambose ki burubura ka presidente ni UN General Assembly Peter Thompson ni lebu na takataka itiko ena kiana maroroi na nonda wasawasa ena tigibuta itiko ena singa ni mataka na boseka ni UN Oceans Conference ka na boedhuri tiko na benka rabi bakaturanga ena nonra kindabaki na lewe ni bose sebutagi ni kuwa na bakatatambu ene ngolingoli ena panua e bakasudu se rambula bolikina na ngio bakatokai na scallop hammerhead shark na kena tabuti ni kuwa e bakandeitaka na maramambale na roko tuinriketi rote mumukepa ni mbimbi na kena tango makina panua e rambula kina na ngio ongo e bakandeitaki manatambana ni ngolingoli ni rando umata ubakalebu ka bakasudu tale e na ngusu ni wai na rewa na ngiongo e bakatokai talenga me endangered species se salele tikumai na kene wiliwili ka ngandrebi me marroi me rawani lebu e nanduna pandindike ka ngarabana tambana ni marine science e na university ni Devani Pasifika e laurai ni banuongo e lebu na ngio bakaongo e rabaga sudu tiko kina tukuno Professor Ciro Rico e na USP ni ngona banu lebu ndundua e na nonda burubura e sara susungi tiko kina na ngio bakaongo sa tekibu na kina rongodhi na matebele wa ilebu e supa na kisi membaleti Aiden Alec Hatedo na tangane ka kautamai na wainganga ni bimo matinitaki e na nonda panua katigo na kena isau wa ilabo e na milioni na dola e na ronondolu tinikaba e adho mayo Hatedo e na ikaba ni singa ni bula Februari e na ronondolu tinikaba ke na ba na container katigo kena drugs e rauta ni rua sangabulu na kilo karamu na kena bimbi asa tala di tomanda na kisiongo en ronondol tinika ka bagaritaka na mate belawai ni ndondonu menandi kebitel manda sa suliana nona itukutuku ni mataini pandindina chola merambuka en mataka ni kuwa kina geto tambaka Indonesia koa o alibreti raka en timi ni Clement karatu rawate kina en ikaruni ngauna na idodobilebu en sotsote ni top 14 kabonruka kina na timi ni Tolon ena kai rua sauluka rua ke tinika ono liutau mandatiko na timi ni Clement ena kai tinika ono ke tini ene mateni bi mama atamaka telanga Indonesia koa o chosu tuisoba wana timi ni Tolon ia ratu maindruka ena finala ena mataka ni kuwa maidha vekiri na vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e rauni na sema na steseni na Radio Fiji 1 Keinambula FM ni bweding vinaka Korongkur lebu do aleke na steseni na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilaw Bula FM namba 2 na sere Dadang ko pinesiwa ko ang ano yung bukatili kung total takawali na warong ng Bula FM. Ko ay singatoka. Bula FM namba 2 na sere. Bula FM namba 2 na sere.